Hambai sini media friend dong no. Sini ke belai kena daily no tong thongman khawar haisi. IPFT ni hawa already game changing khai ang barban sawo. Tam ningke sal ni sing kom se kom 4ta 5ta joining program. Tini mo ekeno Khwlainai bisini andaro 2 number colony. Sini bibino party yakarei 31 family ni 89 butar brok. Sini party wo bana rom phaika tai ano sakbai tang IPFT ni kenderingai brok ano support khema bagai ang bongno party ni bana roi lamsago tinini bongni bisingti saimangkha agam dino Khwlainai bisi board center sing kabang no lead disina ni sing khaklai hambai Dirgo bosor sung prai sulon sibi IPFT khai femeni bon kesar manjam ke sung orai purai bising ora thangane kesar manjam sung khani kesar motu tibar mota party na bishes ke krak ke support khai jamoni tinni salo kisa bor sung mi sanam ting jaga mane sin nahar mungo gotholai ani bising tei sung tini sini borogana porona sano mane boron sung kha kufur ke logere ne busan sala boron kaplai khani ni bagai phanthoni basai boron logere ne phaisa total sungora 30 family 31 family 89 potas sungora tini support khai busan sala sung tai uti khlaini hini sung asabadi tungko khani age to sungora ne ang jon mus senior leader daiko tai samkhai jamone kazar majang khaliya borok je tani misan ting jaga mane gothoyan bagai nge tinan bagai ne proman ke phunga sungya pro thangita ani mu proba chandra nuatia IPFT long le Tripura mota yakar IPFT phane chong lam sago Tripura mota BJP yakar IPFT phane chong lam sago IPFT long le IPFT Tripura le Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam pyogoi rizakha Bani ni kumangka kumnung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Phaditham mai hostelo tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai saimana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number